بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی تماشاوانا امیر و بحثا مولوده بکن. مولود چیه؟ جبو چی مولوده ددان؟ ایرو مولود جبو چی ددن؟ مولود مره به چه آوایی بده باشه؟ ام بحثا مولود پشتی حیاتا، پشتی وفاتا حضرت رسول الله علیه السلام درکتی. وچاخی بیریا حضرت رسول الله علیه السلام کرنه ربنا سر وکا شعر کی آس کرنه بحثا وی کرنه جار جانا خوندنه و سر ناوی حضرت رسول الله علیه السلام صلوات دانا اللهم صل على سيدنا محمد و علی سيدنا محمد. یعنی مرو سر ناوی حضرت رسول الله علیه السلام صلوات بده پر کی بخیره. ایجا جار جانا وکاک مگو خوندنه فلان زمان کتی آره گوتنا ولی ام مولودی بدن ام نانکی جی چیکم بدن ام غازی فقیرا بلنگازا یتیما بکن برا ورن سرفی نانی نام بخون خیرا حتی رسول الله علیه السلام خیرا مو مریمه برا فقیر نام بخون بگی آواز دام کرنه. ام زاروک بون لگند دگوتن فلان روژه مولدا فلان کسه ما روژا دجمارد خده زانه بیا جدی دی بجم لجامیه انک فقیر گند هبون جانا جحبرا خبردان دگولا ما سر مولدا فلان کس ما گوشت خواریه مجه پیشتیج گوشت نخواریه ما برنج سر مولدا فلان کس خواریه ما باشخاجی برنج نخواریه برنج لمالا متنه اخوك فقيري بو حقيقة مولود پرتشكي بخير بو. هاني مشهور قوتن كي هدبين يا زكي إين زكي تر زكي تر إينكي داجو. هاني قبا زكي إنسان تر بتراوي حفتة كي تكتبه معنى يعني پريشاني بو. إجا إيرو قباك مولود دنيا اللي هناك إنسانا نكوش هركسي راد بيجم. مع الأسف كرنا شوف كنا نافو دنگي دنياي حال بكي خدای تعالى جشوفي جنافو دنگي دنياي پر عاسه مرب تشتكي بكي مرب إلا جبو خدا بكي الحب لله جبو خدا بكي ما تشكر مرب الله وده كي لباجار دبه لگند دبه پر بنا شاهد مولد مرق دايه جونگا كي ياخد ده جونگاش سرجه كريه العربي ودري دنيري تب عربي لوكسن از ناوي ماركه منجنه بجم تب وان لوكسن هاتنه تب يعني انسان زنگينن بناو دنگن هاتنه ودري ياخد ادارجي و قضايا هاتنه على سبت اللي يقول دنيري حبك فقير سر مولدتنه اكتين احتياجام بو خورنتنه اكتين جوي خورنه زتر مصرف تكجي كي دورته اجاب نه 500 كيلومتر دورته و دیسا ویاره دنیا کی بنزین شبتینه زمان خو خشت که تی تانسیوناوی هیه ای تی شکری وی هیه ای تی قلب پر هیه وسایله خاشک نکاره خوارنه جی خود کپچاله تخل ورده دی کپچاله تخل ورده گله کی مولودا خوارناوی جسدی 6 هفته به اسراف مثلا ترشک دور داد مینه برنج دور داد مینه گوشت دور داد مینه ناخون مثلا yani yazık yani ya nine hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dibe en xwarina nexweş en sofra nexweş ku gazî zengîn hatikin zengîn ku serine hebekî feqîr li wê derê tune en xwarina nexweş ew e en sofra nexweş ew e yani hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dibe kesê ku destê xwe dayê serê yetîmekî bide qesra min û wî di cennetê de awa cot yani belki peri tine be belki peretine ve gömlek cerb kire celki cerb ama bra deste xwe serî bide û yetîmê bira xweşik pera xeber bide pera xweşik muamele bike yani îca hele îro maalesef hinek ciya hinek insanê me xwedê heq şade değera ku di din mewlûdê wê değerê nadin Kur'an-ı Kerim nadin li mêjê roja sisiyê cenaze roja icabında çilê cenaze
حتی لینکی جا دبن پنجی و دو شکر در خستان زانم یعنی گر مولد بدن دنیا کی مصرف کن maalesef ve masrafı parayı boşça. Yani karın benim kukheye cenacı ev ya Xuda bizan be fakat ciyok bimin nabine mesela. Gelek insan ajmer gotine sedavla min mevlud ki bidin Mijinwan godarî kiriye em gotiye ser çavara yalnız xebera me bikin ez ê tiştekî bêjim. Min jî ji zatê me zin bihîstiye ne ku ez ji ber xwe jî dibêjim ez mervekî ew kim mesela. Ser çavara qutikî loqim bikire, qutikî biskût bikire, silhekî şerbet deyne berê, ez ê werim mewlidê bixwînim, çay jî çêkim ev însanê ku mewlid derê top bibin, em ê li ber çayê loqim û biskûta bixwin tê heqa pere mesref bikî, tê çiqa pere mesref bikî, werim herin ba toptancî 5 kilo rûn, 5 kilo şekil, 5 kilo em bêjin birinc, nîsk, savar, eştera bêjim miqarine, zeytûn, helav, rîçal vesaire em têxin qutiyê û li gora perê te 10 qutî pê hat, 20 qutî pê hat, 100 qutî pê hat, em bi şev em bivin li derê feqîra xin em tên ber derê wan wer. Êdibê seda kas gazî xelqê nekim dibe, ê Xwedê jî razî, ê ku ji vî îşî fehm dikin alimin, melane, miftîne, van alimek giş wisa bi xêr daha dibînin meselanê. Çend deha baş mir gotine seda mewlûd kî bidin em çav ku mewlûdê vîya wê bike dibê wela seda nabe. Ê madem nabe heyrana te me çima tişt min pirsî. Madem ku nabe çima tişt min pirsî. Yani roya sisiyê cenaze pir li ser vîya hat sekandinê, pir miftîlik li serê sekinin, melen serê sekin ya ji bo Xwedê wan nekin, tişkî watin heye. Yani Xwediyê cenaze roya sisiyê cenaze ku mele mewlida wî nexwîne her wekî ku ruknê Kabe xera kir, ruknê dînî İslamê xera kir be. Dê ca wê gazî kin ji filan derê filan kes were, ji filan derê filan kes were, filan derê filan kes were, filan derê ku ro heyrana me gazî helkê neke bî mêrkî dol vir bat wî taziyê sermaye germe icabinde işi wî heye, karî wî heye ji bo çi gazî dikî rahetsiz neke. Sêde mewlida diya min e, mewlida bavê min e, ku ro heyrana te me. Tamam mewlida odê ser dîsa ê ku hene bes navla gazî filan kes. Gelek insan belki bêd lê xwetên meselanê. Mêrk lê xistiye do hate tazî, îro hate tazî, car kanê gere ji bo efendî were mewlidê mesela. Em wiha nekin. Hele em mewlûdê nekin alet. Lê hinekî ciyan maalesef qertê davet hatê li ser xêrê be Xuda miradê wan bike. Dibê daveta me bi mewlûde îdî min terka wan jî kire baş ez hîn dikim yani tê diçî ehlen ve sehlen wan mewlûdê çend hemele dixwînin. Piştî ku mewlûd qediya wê nanê xwe bidin, wê millet nan bixwe bela ve, ew vê derê dîsa sandalya mandalya deynin, def û zirne û saz û çalgî û filan û bêvan, pîrek û zilam û tef têke nave hevdû wê îca şerefa mewlûdê mezin bikin îca. Ya heyran ew me. Madem ku hûn ê saz lêxin, madem ku hûn ê def û zirnê lêxin, madem ki pîrekê tazî, zilamê tazî têkevin destê hevdû, heyran ew ne û çima hinekî xwe mewlûdê dikin yanî? Mewlûdê nedin xwendinê yanî. Ha wê daveta ku ewha tê kirinê xeyde bira bixeyde her wekî biharê gundî zanin kevak diçin bêriyê ev bûyrin, kevak şîr didoşin, ev bûyrin hikî pîsî wan berxika ku emelî bûne têxin navê li hev xin abiya wê dibin. Kî wê şîrî bixwe? Kes jî naxwe. Madem ki em daveta xwe bi saz û def û zirnê bikin qardaşim em gazî melan nekin. Em mewlûdê nedin xwendin. Mewlûd navê heltê Resulullah aleyhissalatu vesselam yanî. Navê heltê Resulullah bersaz em bêjin. Selawata bersaz em bidin ya. Em wiha nekin ya. Bira Xweda ji me nexeyde yanî. Me tiştekî kir bira ji bo Xweda be. Daveta sebiyê xwe bikin, keçika xwe bidin. Bikin ehlen ve segazî çend însana bikin. Nanê davetê jî re dibin welîme. Xêra nanê davetê ji xêra nanê mewlûdê mestir e. Mestir e wellahî mestir e yanî. Bipirsin ji alima bipirsin, ji miftiya bipirsin yanî.
ما مالesef تتكين ناكي مريك لميج ناكي مريك روجي ناقرة مريك عرق دخو وسايرة تدبي حيرانة تمه تدعوتا كوري وتكي قيزا وتكي السر خيري بنان كي بده مولدين ندا خواندني خيرا ناني دعوتش خيرا ناني مولدين مسرت بي سيدا نابو گره مولدي بدن چكي نابو دنگ دنيا فرصة دنيا گره خل ببينه گره خل بيجن دعوتا فلان كس مولد بياني اجا مهانك بنا خدا مهانك ما مولدي دا سر سرا سر چعبار وكاك مگو فقير محلي هنا بايدينه تثبيتهم بكن قول يا تشيكن وبالشف ام الدري واخن ام ونرا وان انسان جي نشكينن نكم غازيكن بين هي ورا مالا ما قولك خرافه ورا مالا ما قولك خرافه وان بعسا ويجي نك نبج ما قولي دا فلان كاس يعني ام غازي ملك برا ملا ورا قلت لك لقمه بسكويت چاي كي تشيكن ام ولدا خوين ورا بخن وخدي قبول ك وخدي بفجيج يعني ام بيا وايكنا وانت بمن خير وخشدا وانت تمام امانتي خدا